Kublai Fibro ki prok jor ki bajos nantanan ban sengap ki kubo sport hak ni channel. Hak jingle kai minin hak Saudi Pro League hak dan ka Al Hilal bat ka Al Nassr. Ka Al Hilal kelajap ya ka Al Nassr dalai lanot gol. Dagan ni ki jingjap ka Al Hilal ka yai bat hak ledo ko me ya khen pen. Dak batam ro hadu nyau pen ya ka Al Nassr ke babat hak dan ka baar ki khat sandali ki jingle kai bala dem. Shosho dakan ni ke jingjap ke Al Hilal ke dan jingkermen ban yora ya ke Saudi Pro League benta ke semai walada ki jingle kai ki dambon. Haba phai pat chaka Al Nassr dakan ni ke namrem kan dairo ke namrem ko balai benta ke semai hakan ni ke lumpung. Dakan ni ke namrem kan long ko bae pan be ya ke Al Hilal ke babat hakerdan ke benengkong namar ke latam hado new point. Haba phai kendiat chagan ni ke jingkun kalong ke jingle kai ke itanat baha bro arteli ki tim ki le kai baha hakala banungkong henry bawan man peteng hakala ke baar ke Al Hilal ke liya ban tep ya ke kol ke banungkong lang ba usar je Belinskovic hakamnit ke ban rivosau tak ba pendai da ke kle henry kat ba ke Al Nassr ke persyang ban pai ya kan ke kol ke yo bon ki kabu henry urang ap kol ke Al Hilal ulak pelai na ke jingsha them shosho hagan ke jinya kun Cristiano Ronaldo ula yo ban tep ya ke kol Henry lakhen pat yaka badai ke offside. Dah shwa ban wai kan ke jinga kun kat ba ka Al Nassr kadang persyang tenge ban pai kan ke kol pen ban ka sha tep sa arkol lengbau Alexandra Belinskovic ubadai ru urang tep kol bondo ka Al Hilal menta ka semai. Da ka jinga tep yake neki arkol hakam net ka prap kundai bat hakam net ka khandai peu plus r la pelongi u ban ya tep khat lai kol neki khat sandali ki jinga la ka. Haba phai pat chau Cristiano Ronaldo liya bat tep khat san kol ki khat san teli ki jingle kai ha kan ni kelumpung hadin makut ke jingle kai ka Al Nassr ka hamat da ka nam rem hado lai lanat kol hakmat ki nong Krishan ka Al Hilal pada kan ni ke jing sharem ki nong Krishan ka Al Hilal ki bala risa bah ki bala kan hoy ya ke kerteng Lionel Messi Cristiano Ronaldo ha ke jing bitar bala kenyau sa ya ke kol bala uya tep umban seban ai no da ka flying kiss Yakin nong Krishan ka Al Hilal. Dagan ni ke jing sharem ka Al Nassr kan konkret ban lej pat Tajikistan ban yakun ya ke jing la kai badang sa ha ke AFC Champions League. Henry ka Al Nassr dek belaya rung lupa syaka round ko bakan riu ha ke AFC Champions League. Re dai tang ke jing la kai ke bakado bahkan pendep ya kan ni ke jing yakun. Haba phai pat ke jing la kai ha ke Hero I-League ke Shillong la jong kan yakun persya Lashai Mistep yak Rajasthan FC Shabar Naliyek. Kuman syupen kan mau ke Shillong la jong takin riduli ki jingla kai klempat da sharem tak bamat lai tali ki nam yakai bat lai tali ki nam jong. Te perlok tang gine ngin si kundo pada hakawai ke video kublai shibona.